Amin. Teretan sesami mulja seabtina amulja kitor abtina ta'zimi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kak dinto pernah debu bahwa katibana pada debuna Sayyidina Hasan bin Ali kompoi ya Rasulullah bajana Rasulullah putrana Sayyidina Ali. Kak dinto debu bahwa umur manusia pasai rasaos umrenga rengkak di masaos laki abini tua ataupun muda kak dinta umur manusia namung telaware umur manusia abdina ben ajunan namung telaware mak bisa namung telaware panapaan si telaware kento dabuna Sayyidina Hasan bin Ali sepertama umur abdina ben ajunan engki kento beri umur abdi ben ajunan sepertama arih sepertama yang kikento beri siapon lastare elebeti lastare kalako sarang abdi ben ajunan masa lalu kento ampon beri ampon lastare kalako kento sesopre dari abdi ben ajunan panapa saya kalako beri kebagusan saya kalako beri sarang abdi ben ajunan kasayan taat ibadah ka Gusti Allah kento usaha tingkat aki pole sehingga bisa ngataraki abdi ben ajunan dek karidho ipon Allah ben kesalahan saya kalako beri kekaleruan kata belecaran ngelakoni kelakuan tusa salah maksiat ka Gusti Allah tawa salah kakabulan Allah kento usaha sengak cek sampai beli pole sareng abdi ben ajunan kento ari pertama Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad itu ari pertama. Hari nomor 2 yang kikento hari samangken teritan nomor 2 hari umur abdi ben ajunan hari samangken seperapan elebeti kento perapan ale elebeti sareng abdi ben ajunan hari samangken kati penapa hari samangken umur seperapan elebeti tiap cemah tiap detik bahkan tiap menit bahkan tiap detik kento usaha kati penapa sejalan akine dalam ibadah ka Gusti Allah kento kayak singkat umur abdi ben ajunan kita singkat namung beri samangken pas terakhir umur abdi ben ajunan kento kare laku namung umur abdi ben ajunan saya terakhir karo kare laku kento pak umur saya terakhir kento cuma kare laku saya bakal elebeti laku saya bakal ejalani usaha kangkui kati penapa laku sakapina kalakuan saya kalakuan laku kento niat aki kangkui ibadah ka Gusti Allah karena orang si ontong jaipun debu orang si ontong orang si becre kento orang si ari samangken lebih bagus etempeng beri ben ari laku lebih bagus etempeng ari samangken kento orang si ontong dunya ben akhirat mantar masuk akati kento abdi ben ajunan amin Allahumma amin apa mak sobung du malam mak sobung telo malam mak sobung pak malam apa polan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada abdi ben ajunan sebagai manusia tak pernah uning cek bakal udi kadu malam tak pernah uning cek bakal udi ka telo malam tak pernah uning cek bakal udi ka pak malam sobung si uning bahkan panapa boleh kadu malam kalaku abdi ben ajunan tak pernah uning cek udi kalaku kan kongang deki kol 10 kol 12 cabut nyaba ben Allah keng mantaran ki pelanceng umur pelanceng obatan amin amin Allahumma amin taritan sesami mulja mangkana umur kento rahasia na Allah sobung si oning abdi ben ajunan cek bakal dia sampai umur 1 tahun sobung si oning abdi ben ajunan cek bakal dia sampai umur 40 tahun sampai umur 70 tahun sobung si oning rahasia na Gusti Allah beda orang ki nguda umur 12 tahun le cabut nyaben umur 20 tahun le cabut nyaben sareng Allah sobung si oning gitu rahasia na Gusti Allah umur cuken panapa boleh si rahasia na Allah yang kikento amal abdi ben ajunan amal sarang umur gitu rahasia na Allah umur teh pangki je bila saya cabut amal teh pangki je terima ben bunten pada teh pangkin nah gitu amal abdi ben ajunan pangki sobung saya pangki je terima ben bunten sarang Allah kan sobung si oning kelak siapa jangan sobu berjemaah kan tak pangki je terima ben bunten teretan sobung pengumuman gitu artinya sobung notifikasi rekan sobung SMS masuk ke abdi ben ajunan cek pejang sobu si kelak kulaku iterema ben Allah sobung
Apalah kento rahasia na Gusti Allah. Mi rahasiaki sareng Gusti Allah umur ben amal kento, karena amal kento rahasiaki ben Allah kangkui aja ge perasaan abdina ben ajunan, kangkui aja ge atena abdina ben ajunan. Mun bah amal kento tak rahasiaki ben Allah sombong abdina ben ajunan bah pungam buaki teretan. Mun bah mari apa jeung sobu saumpama mari apa yang sobu berjemaah mari maca Quran sajus pas datang notifikasi ke HP lebat WA atau lebat SMS selamat amal ibadah nah sambian hari semangkin terima ben Allah. Mun bah ada notifikasi sekento sombong abdi ben ajunan mah bukan puaki. Mari laksanaki ibadah haji saumpama ke Baitullah, mari haji ke Baitullah mulai lestari mulai depak ka compok oleh sebulan oleh 2 bulan ya cek ben datang ke berapa hari Jumat ya cek lah kalau setengah 12 ngocak datang ke bah mayu siapa aja ngejumat bah maki tai santai aja lah kalau setengah 12 parah lah mancing ngejumatan bah jawab mun sagi pangki amal ibadah saya terima ben punten kenapa jawabna cong mun karo ben tau sang apa sing engko cong tau saja kajegeun engko ben tak tahu jeung kok ibu datang dari Mekah engko rek ibu datang dari Mekah cong apa jeng neng Mekah neng Masjidil Haram sarokaat ada pada ben apa jeng 100.000 rokaat neng Masjid Tambur Lao cong tadi mung korowang luang setahun tang diki banyak karina lagi kok lah kento sombong manan bukan buaki kento pak nah mangkana salek Allah irahasiaki amal kento terima ben punten kangkui aja ge aten abdina ben ajunan male tak sombong. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sombong ento sangat edukani sareng Allah. Allah setuka, Allah saya tak terima apa-apa debuna Allah. Al-izzatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani minhuma qasamtuhu wala ubali. Debun Allah keagungan Arya tang samper tang sarong ini Ustaz lihat. Al-izzatu izari tang kamulja keagungan ria tang samper tang sarong wal kibriya uridai takabbur sombong ria tang sorban faman nazani minhuma qasamtuhu wala ubali. Maka siapa orang si arampasa salah setong dari si dua dia dari sengkok maka bingko eka musuh siapa apa yang kok tak peduli debuna Allah. Apa-apa sombong kento lakar sifat Gusti Allah kagungna Gusti Allah abdina ben ajunan sebagai manusia tak patut sombong kento. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena lemah manusia kento lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia debun Allah embandri orang-orang saya fakir ka Allah, embandri orang-orang saya butuh ka Allah, parlo ka Allah, miskin fakir parlo butuh ka Gusti Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ben Allah aropaki zat se maha soki, ben aropaki zat se maha terpuji. Mangkana abdi leben ajunan tak pantot sombong kento. Mun Allah sombong patut lakarlah patut Allah sombong. Apa di langi kaping peto, apa di bumi Gusti Allah sedaja setiaki luar biasa sedaja patut sombong lakar Allah. Mun abdi leben ajunan panapa saya kesombongan teretan. Mangkadabuna Sayyidina Ali ajib tuh engkau kesambu dari orang potona Nabi Adam anak Adam saya sombong padahal penciptaan pertama awwaluhu jifah awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa bainahuma tahmilul ghadara. Kok kasambu nak foto Adam manusia reseki bisa sombong padahal lunah penciptaan karo iciptaki dari nutfah iciptaki dari aing manih seinah dabunan Sayyidina Ali. Pas akhir aku laku bakal tetib hedang ku laku akhir bakal tetib hedang wa bainahuma tahmilul ghadara yantarana si dua jia ben are ben malem manusia nyambi kotoran melolo ilm tabuun mak bisa sombong debuna Sayyidina Ali. Mangkana tak patut sombong abdi ben ajunan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak patut sombong kento cuma kaguna Gusti Allah. Mun abdi ben ajunan sombong akeh Pak. Jaringan bumi cuma pak kuli sakoni ben Allah lah keridu taretan
bumi keroi pakuli kuntek sekoni ben Allah lah sobung bangun sampai tahunan bangun sampai puluhan tahun hancur saja coba kuntekan sesekero semenit 2 menit kan bahkan tak sampai semenit kadang cuma setengah menit kadang kuntek ben Allah hancur saja gitu makanya karena abdi ben ajunan lemah jangan sampai sombong itu kan ben Allah mun sombong bahkan dosa kento macam 2 taritan Allahumma sholli ala Muhammad dosa kento macam 2 bada dosa dabuna Abu Bakar radhiyallahu anhu bada dosa kento sebab akid panapa perantara ben alasan alaksanaki dosa kento keng karena sombong bada ngalakoni dosa keng karena benih keng karena sombong keng karena apa karena tak kuat dari nafsu tak kuat ngadepi nafsu kento beda 2 dabuna Abu Bakar mana bi kalakuan dosa kento keng karena nafsu keng karena kalah kan nafsu pelantaran keng karena kalah kan nafsu maka dabun Abu Bakar yurja ghufranuha dosa kati kento gempang isapora sarang Allah ibadah pangarapan isapora ben Allah keng sebahaya taretan nomor 2 mana bi dosa kento keng gara-gara sombong gara-gara takabur gara-gara tanda ke perintah Allah kento la yurja ghufranuha melarat seisapora sarang Allah kento taretan pasera contohna kaca kepeng beda pasera Sayyidina Adam alaihissalam Nabi Adam kento sareng Gusti Allah salahna 2 pakon cek mak semak kakak juhol di sareng Gusti Allah ternyata benih cuma nyemak Sayyidina Nabi Adam kento sampai ada ke buah kholdi ben Ibu Hawa tapi Nabi Adam ben Ibu Hawa ada ke buah kholdi keng capok kudaan iblis sampai asompa iblis wallahi Nabi Adam punten ajunan kento tak ibaring ngaki ngakan buah kholdi ben Allah keng karena ajunan teko dadi orang selanggeng nang swarga ajunan kento kasokani tuli batoron nakatunya sareng Allah makanya karena ajunan tuli batoron nakatunya ajunan tak ibaring ngaki ngakan buah kholdi kento mun eder ben ajunan kento ajunan bakal dadi malaikat bakal dadi orang selanggeng swarga makanya ajunan muntro langgeng swarga muntro abdi swarga deer kento deer buah kholdi kento wallahi abdine keng masih ngak ajunan keng niser eko encan iblis Nabi Adam polos tahun ning panapa Nabi Adam polos perang sangkana Nabi Adam tak mungkin beda makhluk ke Allah asompa atas nama Allah pas lecek tapi karena langsung wallahi iblis ikhteer ben Nabi Adam tinggal itu kan ben Allah pasenga panglo ben Allah tak lamari dem engkau ngucak ke ben sorok cek mak semak ke buah kholdi dia engkau lamari ngucak ke ben iblis ria musuh nambah endam maki torok ben lah karena ben lah melanggar dabun Allah keluar dari swarga toron ben katunya ben bininah ben Hawa keng yareh leole dari sengko paringi leole ben Allah leole apa paringi sangguh doa fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi si aparing doa gitu kangku ika doa ke Allah tibi siapa yang doa ya Adam ya cak bacaan re til depak katunya ku lakum ban dia til depak katunya cak bacaan re ya cak bacaan re baca ben ka doa ka sengko isawah rabi kok tu sana jadi petoharon Allah ansira Nabi Adam sareng Ibu Hawa petoharon ke bumi tidak pakai bumi mator Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Gusti abdina zalim ka abad tibi abdina salah abdina kalero tusah ka ajunan nyun pangapora mana bita isapora sareng ajunan abdina bakal dadi orang-orang serogi Gusti isapora tusah sareng Allah Nabi Adam karena apa-apa karena penyebab dosa benih keng karena sombong keng karena kalah ka nafsu keng karena kalah kagodaan iblis kagodaan setan gitu keto Nabi Adam tapi bada makhluk Allah selain keto salah na setong tak sampai 2 keto salah na setong dari tan pasira iblis laknatullah alaih iblis keto salah na setong pokon asujud ke Nabi Adam pokon sujudan hinain istilahna menabi kitab tafsir itu buahi sujudan hinain asujud ngurmat benih asujud nyungkel nyembah punten tapi asujud ngurmat cuma ngurmat ke Nabi Adam iblis pokon ngurmat ke Nabi Adam iblis kan itu tanda punten abdina tak ngurmat ke Adam Gusti abdina tak asujud ke Adam abdina ben Adam kimuljan abdina ciptaki dari apa iban ajunan Adam ciptaki dari telot
celon ben apa iki muljan apa iku Gusti encan iblis tanda iblis keperintahan Gusti Allah king karena takabur aroma sahabat lebih bagus itu bang Nabi Adam tanda keperintahan Allah membangkang keperintahan Allah. Kenapa sih terjadi iblis salah setong tapi karena penyebab tu sana salah nah kento karena sombong karena tanda keperintahan Allah samangkin iblis kak dinto sampai samangkin tu sana tak isapora sarang Allah elaknat sarang Allah sampai kulaku ya kiamat gitu Pak. Lantaran dia berselamat tak tina ben ajunan amin Allahumma amin. Iblis kento bahkan itu buat padahal iblis kento lah ahli ibadah teritan iblis kento ahli ibadah dimin itu buaki sarang ulama dari ahli ibadah na iblis sobung secangkal tanah bumi kento sobung secangkal tanah itunya kecuali ampun lestari sojuti iblis kento teritan tadi tanah tam berulau kento mereka sojuti iblis teritan keluar benabtina ben ajunan sia sujud neng tanah tam berulau kento ahli ibadah asal iblis tapi gara-gara iblis kento sombong gara-gara takabur iblis samangkin kenapa lakon iblis samangkin menjauh kabulana Allah dari ibadah ka Gusti Allah si asal ahli ibadah samangkin menjauh orang dari ibadah ka Allah itu bahaya na takabur makanya ngasih tete sampai takabur dalam hati kita sahabat apa takabur batarul haq wa ghamtun nas takabur kento tak anda kagak beneran orang salah melolo mun basenga abe tade salah nak orang saya masenga salah melolo saya salah saya masenga beni abe artinya tak introspeksi diri kento tak bisa muhasabah ke abe mangkana tina ben ajunan ngas tete ngiring usaha mun ipasenga orang lain mun ipasenga ipatepak ben orang lain abek kento pak aromasa jabek kento lakar orang salah ongku abek kento lakar lah orang tak bagus ongku aromasa orang si bagus orang mukmin si bagus kento orang si aromasa aben lebih cuba etimbang orang lain aben aromasa orang lain lebih bagus etimbang aben tibi acilingaki orang lain orang sing ngudeen abe aromasa lebih bagus nak kanak roy timbang abe sakoni antu sana aciling sesepuan abe aromasa lebih bagus sering seporo timbang abe benyaan amal bagus benyaan ibadah nah kata insyaallah bakal dipasalamet abdi ben ajunan sareng Allah amin Allahumma amin mun ipasenga mangkana mun ipasenga sareng kiai saumpama bede kiai ada bu masenga bede ustad masenga atau bede lebele tatangke masenga sesai abdi ben ajunan deretan mun bede orang masenga saumpama kiai ada bu pak tore saya salat Jumat macora abid tak ngetelak neng beng masjid coran acora abid tak Jumat coran pak tore sia Jumat lah sepo pak tak kok delok cabut nyaba ben Allah lah sesae mun abdi ben ajunan lah karena abid ongko tak bejeng Jumat jawabna sesae abdi ben ajunan matur ka kiai nyuuna doana kiai nyuuna doana manter ki pata buka ate abdi sareng Allah lah ento bagus teretan mun jawabna ketika itu insyaallah ki raja arepan kangku iterema tobat kangku iparing hidayah kangku itaje sareng Allah amin Allahumma amin keng saya bahaya mun jawabna sabalik ke teretan saya ngak ben kiai tore pak siapa jeung Jumat acura ala abi tak celing nang bengelabeng masjid coran bila siapa jeung Jumat tak kok delek cabutnya beban Allah bah jawab saumpama mun bah jawab ketika ento bahaya ternyata kati apa jawabna ampun kiai tau sama saya ngak mun ka abdina tahu sang urusan abdina kiai tahu sangat pasengan abdina kenapa kula kusuk tinggal mati kuburan tak bolong kiai bi sebeng eko kento bahaya kento teretan bahaya kento apa sombong la yurja ghufranuha qabatir man be kento mangkana pa andep asor abdina ben ajunan mazdad abdun bi affin illa izza orang kento sajan lebur nyapora ka orang lain kento sajan ipamulja mungku Gusti Allah man tawadha rafa'ahu Allah orang semerende andep asor karena Allah maka sareng Allah orang kento bekal ipamulja bekal ipatengki pangkat amin Allahumma amin mantar muka abdi ben ajunan saja hadir ika dinto tempat ari samangken saja kuper dari tempat kento misami isapora dosa sareng Allah misami ngaoleh ridho ipun Allah amin Allahumma
amin. Sakentoh beng sombeng dari abdina korang lebih nanyuun pangapora mana lebih beda bener murni dari paparinga Allah, mana lebih beda salana murni dari kotorah ati abdina tibi ben buduna abdina tibi mantar benya barokana ben manfaata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.